Halo ljudi, dobar dan želim svima, Božji blagoslov. Želim vam reći da ignorirate političke elite, duhovnike, sve ljude koji vas okružuju, koji potiču mržnju, koji potiču sukobe, koji potiču netrpeljivost na bilo kojoj osnovi. Znači jednostavno ignorirajte. Posebno tu mislim na sve narode Balkana koji su prije 30 godina ratovali jedni protiv drugih. Znači, ljudi, učite svoje mlade da ljudi u ratu ginu, da nam ratovi ne trebaju. Učimo naše mlade da i sve oko nas, političarima dajmo poruku da ako žele ratovati, neka idu sami ratovati. Znači, nek šalju svoju djecu, članove svoje obitelji. A narod, i Srbe, i Hrvati, i Bošnjaci, Crnogorci, svi, da živimo u miru. Znači, narod ne želi rat. Rat žele političari. Znači, Balkanci, budimo mudri, vidimo što se događa oko nas, nemojmo dopustiti da sjeme mržnje na našim prostorima opet proklija i da opet počnemo pucati jedni na druge. Znači, to nama ne treba. Našim obiteljima, našoj djeci, to ne treba. Zato budimo mudri i odbacite od sebe svakog političara, svakog novinara, sve medije koji su ratni huškači koje prepoznate kao takve. Ne trebaju nam ljudi takvi. Taki nam ne trebaju. Zato što ubiti i krv želi đavo. Taki pojedinci, taki političari, taki novinari su sluge đavla. Ljudi, Božji blagoslov svima i čuvajmo se.